Commissioner jangka River District akaba kila kendo baka district council kada do khan ru tali mo kita kitol kit ani kicikit kiba lampisan ni kitrok tenre katkum ki records kiba idan naka council ke jongi apo district council apo River District kidan tanglai tali kini kitol git kawi kadi jangka revenue kadi kawi jangka tribal kini kidan arteli ha narbang ba kawi kidan pat apo kilin te karlong ke babakala mo baki sangi atot chikundo ba kini ki kadi district council do khan ru tali kikit te nyem tiap kita ki khan tuli ki de ki jongno te mereka ai ka ba naglang jongi ki dong tang lai teli ni ki ba kini ki de kim de ki bangla bo thamai daka kaus daga ni ki isi ki jongi ki de ki ba dona do ki por ki ba de kam ba kladon do ki por jo ki isi ki berem ki ba te kam muri alo ba ni sistem ka tahu te naglang ka jongi hak aku tarik jong nai mi arjar aku stan ngirayo ya ka jubab jong ka RCI ka bangi file ang te po ki GDC ba de kani kam de ka ba thamai kam bangi sipatem sipai ba manus nang hilya manus nang hilya ada isi ka jong no ban te be ka ting sisa ban hakane ka arpo tu jong nai mi ru ngirayo ya kani ka RCI reply ba ka jubab ko no ka sai ma nakaliang jong PIO jong ka GDC ula pentip ba nakaliang jong forest ka council ka dan kumba arpusan ligi ban nakaliang jong trade department made kidon siho li takigi ki ba ka council ka pendia total along by khandreu ba siho arpunreu tuli ka arpusan ban siho lai pusan tuli kita kigi jong district council ka ba ka district council ka pendia ban nakini ki lai pusan tuli ki arpusan tuli kidon bay arpo kakhnai tali kidon bet por ribai district angke tekene gede ka juba to bang iyo na galenga jongi but hakabadai but gate to kini ki trade department ki badai totally ni na galenga jonga district council kala aiwise ki brushima but karukom aiwai rukam dei garanti ba khat da open tender ba khoi ke bosuba handai la shu application ni kat to kat ne ngot ki breu bat dalam kadang council kalau alat dia kini ki gate cuma trade department kibaran total totally banyak ni totally santali kini ki gate kita tak pok River District pada pi dakat yang rajongi kat komunika RCI ka bangilap iyo iba hau arja alpusan ki gate ka jingbun tam ka dia arja alpusan mana lu aja kat kendai arpo arter ni rayawan bat ki gate ki dan ki arpo arli kidan kebadan dan kisnam badan aku sautli ke mentau senam jong arja apusan pada gigit kidan di babon tam kita pada apusan tli jong ka forest bat jong trade department pada kini kisnam di ladang gigit jong ka trade department kidan pratli kita jadi mentau arja apusan pada ke apa isaka si hautli kani ka de ka jing batai kat kum ka RTI beting kam de ka balik sing shoot how mangi but kini gigit ki babu ni kumba ngala pentip mene kidan kadang ke location jong ka git kadang bat ngala panru ga jing thu jong ka git ba pibu git ban le ayu de ki babu ni kidan pori bai bat kidan badan kuma di har amolon da siang yam hayong khuli nang ta de kidan ru kiba don syaki ini ki bental singim jong kenika industrial area kidan hang tu kidan ini gate ki badan for ribai bara south west kadan ngam baka bun tan chati bara west kasi hills kadan bara po east kasi hills ni tip akia po moyong until kidan ni te in total pada ini gate kilong by total but 3 but forest ki poisa ko like something gate ki badan suka